Dore inkuru itangaje ku Rwanda benshi batari bazi ku Rwanda ndetse n'isi yose. iShowSpeed uyu ni umu live streamer waje mu Rwanda ku munsi w'ejo hashize. Yaje mu Rwanda atangira gukora live stream nk'uko mu bisanzwe bimenyereye n'ubu neza asanzwe akora, ariko iki si cyo ngiye kuvugaho. Ikintu gitangaje ku Rwanda n'isi yose ni uko uyu mu live streamer iShowSpeed yaje mu Rwanda akora live y'amasaha 3:25 n'amasegonda 27. Mu Rwanda ndakeka ariho yakoreye live stream y'amasaha make ugereranyije n'ahandi, ndetse no muri Mozambique naho yakoze live stream y'amasaha makeya. Ariko ikintu gitangaje mu Rwanda, iyi live stream imaze amasaha 16 agiye hanze. Iyi live stream igiye hanze ariko ifite 4,4 ubwo ni abantu bayirebye muri aya masaha 16. Impamvu ariyo ngarutseho ni uko live zose yakoze muri Afurika yazengurutse, iyi live stream ni ifite views nyinshi kandi mu gihe gitoya. Reka tugereranye, reka duhere kuzo yabanje muri iyi Afurika. Izo yabanje gukora ndagenda nzivugaho nihuta, ntabwo nzigarukaho. Reka duhere ku yo yakoreye muri Angola. Iyo yakoreye muri Angola imaze iminsi 12. Ku imaze iminsi 12 ikaba ifite 3.2 miliyoni. Murumva ko byanga byakunda yaraflopinze ujyanyije n'iyo mu Rwanda. Tukurikizeho iyi ngiyi yo muri South Africa. South Africa ifite nayo yaragerageje, yararebwe cyane ugereranyije n'iyacu iri hejuru. Iyi yo muri South Africa imaze iminsi 10 igiyeho, ikaba ifite 4.9 miliyoni. Dukurikizeho ahangaha yagiye kugira koga yo muri South Africa. Ngiyo ntago cyangende bekakene cyo muri minota yagiye imara kugira ngo mwumve n'iminota y'u Rwanda aho bitandukaniye. Iyi ngiyo muri Angola naho natangiriyeho yakoze live stream y'amasaha 4 n'umunota umwe. Muri South Africa yakoze live stream y'amasaha 7:35. Iyi ngiyi yo ku ruhande ari koga yayikoze iminota 27, ifite 1,000,000 imaze iminsi 9. Noneho South Africa part 3 sibyo yarazengurutse cyane, imaze iminsi 8, ifite 3,000,000. Ubwo yayikoze live stream y'amasaha 6:5. Tujye muri Mozambique yakoze live stream y'amasaha 3:14, imaze iminsi 7, ifite 2,2,1 miliyoni. Tujye muri Eswatini yakoze live stream y'amasaha 4:29. Ubwo imaze iminsi 3, ikaba ifite 2,2,5 miliyoni. Komeze wumva u Rwanda kuntu rurenze. Twagiye muri Botswana imaze iminsi 5, ikaba ifite 3.2 miliyoni. Live stream y'amasaha 7, 3.2 miliyoni. Part 2 yaho yo muri Botswana ni live stream y'amasaha 4:7, imaze iminsi 4, ifite 2 miliyoni. Twagiye muri Zimbabwe imaze iminsi 3, ifite 3.1 miliyoni. Tujye muri Zambia imaze umunsi umwe, ifite 2 miliyoni. Noneho tugere ku Rwanda. U Rwanda rufite 4.4 miliyoni imaze amasaha 16 bro. U Rwanda umve ngo niyo live stream yarebwe mu gihe gitoya muri Afurika yose. Akantu ko kumva, akantu kumve neza. Kandi ndakeka nimba mwagiye mubibona, niho hantu atigeze abura umuntu baba bari kumwe kereka ababonsa babishatse. Ubundi ahandi hari ukuntu yagendaga ukasaba umuhanda ntibamwuzuyeho, ariko mu Rwanda abonye ko ababonsa bariho bakoze cyane kurusha mu bindi bihugu. Nimba yakurikiye izi live stream zose, mu Rwanda niho ababonsa bakoze cyane. Umve ukuntu akunzwe rero mu Rwanda, n'u Rwanda ku isi yose rukaba rukunzwe, kuko ugereranyije iyi live stream
mutagira ngo ni ibintu byo kubeshya, dore ni kuri channel ye, niho ndi kubireba, iyi ni channel ye uri kuyibona, utagira ngo ni na pirate cyane n'iki ngo ndi ibiki, ngo ni iy'umunyarwanda, ntabwo ari iy'umunyarwanda. Dore miliyoni 47.7 yinjiye mu Rwanda afite miliyoni 46.6. Umve ngo hamaze kwiyongeraho miliyoni y'abasabu kuva yagera mu Rwanda. Umve ukuntu u Rwanda ruhise rumwongerera izindi kime. Noneho b'Abanyamerika bakomeje kurira bo rukarakomeza bibagezeho nta kibazo, ko barize cyane, ngo bararize, ngo ati ngo bari barababeshye, ngo Afurika, ariko iShowSpeed yahetse itandukaniro. Gukina ntabwo byemeye amashusho, amajwi hari igihe bafite copyright, niyo mpamvu ntayakinnye, ariko murabona ko u Rwanda aho ruri iShowSpeed. Yes sir.